January ni som pali sang ni som ni paruk ani Iran an buai country kan soina sa to US enroll atum khop mai ani he po he country kan soina sa to amaro chu he thili kan voi khat soina turani Iran hian warning appellate ve ni US telaka hian mo achan chu US hian in enroll atum ani Iran hian in US te enroll vai ani chuan Middle East in sipai mun tam tak hi kan be ve nga don ani anti ni chung target te US sipai mun Iran ina abe thei mai thei te chu aron ni suang henge hi kan soyanga tin he hi apoi done me ma achan chu tuna khwanin Iran khu abuai ni maya tuna ri chuan Middle East ti chuanin khulai Middle East ram sang sang khwanin US in military base anei ve sia chu chu US in roll ani chuan Iran hianin abe du tak tak ani chuanin Iran chu uboi lo khwan Middle East ramdang te khu khumi boina khwanin US te khan ti khanin anin nuk lu tanga tiraram pakha chu boi kha Middle East pum boina te po khanin asuak lawang ti kha asoi thei mi lawani tun din mana chon mo hemi chung changi he video kan react don ani Iran hianin heteng hianin warning an pe ani official takin warning an pe tawa US te hianin sipai thil ti theina manga tuna Iran sarkar laka helmet te hi an ron support ani chuan Middle East Iran cheve la US military base te kan be ve nga lang an tia ta chuanin target sang sang an mention na chung zinga lang sar tak pakhat chu Qatar Al Udeid Air Base khu ani khuta khwanin sip US sipai te jet fighter te an thlo theina le an ground staff te chenin mitam takan omani mo ti chuanin khumi Qatar ba ka khwanin US yanin mundang danga base ani boka Bahrain ti te United Arab Emirates te po base ani ani heng te po hi Iran chuanin kan beyang an tinghe nge bok ani he thil hi tlema han soile deule ka ya kum sang hi somni panga June tha khanin Iran chuanin Al Udeid khu Qatar mi US military base kha be kha atum ve nge yani nikum June kha mi US ina Iran nuclear facilities vela be live vel khan mo Iran khan be atum ve nge ya ama ro chu Iran kha a hlo chamani khami tum khan chu van chuanin US in an ngai thu tak vak lo mai theya a chan chu nikum June ni so sang ni som ni panga po Iran chu hetiang hianin Qatar kan air base te be alo tum to amaro chu khati hun lai po khan hlo chamani chu wang chuanin hetianga warning mi ron pe hi chu an ron thove mai anga te po hianin angai thei di tian zong te po khanin US official te chon an lo ngai thei ani ti chuan nikum June sang ni som ni panga khanin US le Israel te chuanin Fordo Natanz ne Isfahan nuclear facilities Iran nuclear facilities te kha be ani kha tero tuna hianin Donald Trump hianin option du than thei tam takanaya chungzinga chuanin isipai thilti theina manga Iran ava enroll hi chung option anei tam tak zinga chuanin atelani precision air strikes kan ti ang te khamo hey tuna khomi Qataran airbase atang khan an jet fighter te Iran rama vatir lu thelo khan engamo missile mang te pon Iran rama mun poimo tak tak te po kha bitum big nei khanin an va be thei ani tin tuna hianin Trump hi a confirm mani kan thria tur chu hei Trump hi a confirm mani achan chu mani loka Venezuela kha hlo tling takin azuk beithut maya an president Nicolas Maduro kha azuk mande ram pakhat president ve mu hle lai kha azuk mande maya ni chu wang chonin khatianga hlotlin na achan nu lo kani wang han Trump hi a confirm don ti achianga ama hi confirm sa shrim boka ti chuan he thila hi Donald Trump patan chuanin Iran ram rorel lai pai khak na hun chance thalut tuk ani don ani achan chu Iran hi anti America shrim ani chu wan chonin Trump chonin ngai thei don lo shrim mo he situation hi chu Trump hi chonin advantage a hianin alak ngei po arin om ani chonin hei kan hriat lenga ya tuna hianin Iran a hianin leader an nei thalo a ti maila tuna an leader an ramho tu pa ber hi kum som riat paruk ani to ani ti chonin ani hi lo boral palina mo ani hi hetiang din mun lo thei lo tang se tungai a iron o ang ti hi tuna hianin soitur ber hriat ala ni lawani soiber tur ala hriat thei lawani ka tong suang ai lo ka ti to kha achan chu Iran a hianin enge anram chung a hen thil ti thei tak tak anoma chung chu hei IRGC an sipai te Quds Force te Baji militia ti te mo kha khan hei mithil ti thei tak tak mi poimo tak tak khatiang kha anom ve the thu boxi achu wang chuanin hemi khamenei thak tu ra hi
tunge niang ti po kha ala hriat chuang lo ani tin tuna hianin Iran a hian protest omega hemi protest a hianin tunge a hruai tu ber mo it's like a leadership less protest kha ani vele thawani chuwang chuanin Iran a sarkar la ka lung oilo na lantir tua po hianin a ho tu ber po omchong lo ti khanin a ho khan ti khanin an protest ani khabi kha apoi mo khop maya chuanin Donald Trump ate po hian hetianga Iran ni na warning an pek lai hian Donald Trump ate po hian in hit list an lo nei ve ani chung hit list so Iran rama mun poi mo tak tak US na adu huna le athei ava be thut thei khatiang ang mun poi mo tak tak kha milisa khan telani chung zinga chuanin chu milisa chuanin Iranian targets somnga vel omani hi US na li suak vek to Iran a hianin target mun somnga mi vel hi adu huna le US na be turbi ka alis chuate ani apoi mo hlom khopang hengte hi chumo chuzinga chuanin hemi IRGC headquarters teran khopiami te po hi tela news danga ka mudan chuanin hemi Iran Revolutionary Guards an sipai headquarter hi Iran sarkar la ka helte hi anin an la ni hianin an ron report ani ta chuanin Iran sarkar hemi an police te hi mi thanem tak tha ani ti an report hi chu la confirm thei chi lawa news pakhat khana ron report ta amai ro chu detail de win ron report lawa hi atak tak ani soni na shanin kan ron report le mayanga khatiang kha ani tin US in rol chonin Iranin ramdang Middle East ramdang te kha ni US Middle East ramdang US base nei te US ina sipai hmuna nei na te khatiang ramdang te kha a base re don mi lawani chuan Iran hi China na support Russia pa support ani mo chuwang chuanin tuna po khwanin Saudi Arabia te United Arab Emirates te hengte po hi an film khura tuna Iran na situation te hi an ngai ven ve reng ani chuanin soito ang khanin video masalama te po kan soito Russia po hi hetianga US in rol ani chuanin Middle East a hianin boina lian jok a chuak don ti hin aron tong chuak ve to bok ani kan sia tur poimo han soile thok thokila Iran hianin direct takin US te hi warning a pe ani US hi Iran boina in ron in rol ani chuan Middle East in sipai mun puite hi kan be ve nga lang atia chuan Trump hian du than tur tam takane chung zinga chuanin sipai thachakna manga zuk in rol te precision strikes sipai ti lut kher lawa khulai an military base Middle East an military base shang atanga Iran khopuya Iran rama an target poimo be te kha ani tunai hianin Iran sarkar laka helna kan hmume ka hi tunaya Iran history a thiltheng rap thak berte zinga mi ani tuna chuanin an hoile to don lowina langa Iran sarkar hianin an laka helte hi khabbe hantum viau ma se Iran mi pui te hi tuna chuanin an tol kir du to mai big don lo ti kha alang chiang to ani le ati zo kha tun trum news atana kan han report le thei chu ani video le kan hmule theu doni